Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Mburi Ridikiri Mugambi augĩte kwahoteka mũtino ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ mĩnoga ĩrĩa yuma na ndereba ũyũ kuona ndauma na mũndũ ũngĩ wa kũmũteithia mũgarũ na watho wa rũhonge rwa NTSA rũrĩa rugĩte atĩ ndereba wa thabarĩ cia kũraihu agĩrĩirwo gũkorwo na ndereba ũngĩ wa kũmũteithĩrĩria. Kuchoka kwa driver ambaye amebeba hii mizigo kutoka Mombasa kuja kwa hii gari kuanguka hapa. Na vile nimesema hapo awali, sheria lazima ifuatwe. Kulingana na sheria ya NTSA, kila gari ambalo linabeba abiria kwa muda mrefu, kwa njia ndefu, lazima iwe na madriver wawili. Sasa ukiangalia hili gari limetoka all the way from Mombasa, limebeba fertilizer, driver ni mmoja. Oho mũmbunge ũyũ nĩongereire atĩ trera ĩno ĩgũtwarithagio na ihenya inene. Tusiseme mambo mingi. Ndugu zangu, umepita nyumba, mawe, miti 200 meters. Hiyo ni kumaanisha hiyo gari ilikuwa kati sana. Na ndio tunasema kama hii gari imeteremka asubuhi ambayo ni mteremko na imeanza kupanda kufika TM. Ingawa na imekuja huko kote. DCC wa mwena ũyũ Mũgogĩciri augĩte nĩ megũthondeka kamĩtĩ ĩrĩa gũteithĩrĩria famĩlĩ iria ikwĩrĩirwo nĩ endwa ao mĩhang'o-inĩ ya kuharĩrĩria mathiko. Tayari tumetengeneza kamati ambayo tutashughulikia mambo yote ambayo watahitaji kwa wakati huu, na niseme kwamba ni ajali ambayo hakuna mtu alikuwa anaitarajia, na vile vile ningeomba madriver wetu waangalifu kwa barabara na wawe wakisikiza. OCPD wa mwena ũyũ David Mage nĩokĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde na kũria matereba kũgĩa na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Waweke madriver wawili kwa sababu these are very clear sign of exhaustion. Yule driver alikuwa amechoka sana na angeweza kucontrol hiyo gari kutoka mbali. Na kwa familia tunasema pole. Kwa sababu hii ni kitu chenye hakuna mtu mwenye angetarajia ingetokea hapa. Kũringana na ikaria mwena ũyũ gũtirĩ kwahanĩka mũtino ta ũyũ rĩngĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjirũ wa Gũcoo.